Amarira ni yose ku baturage batuye mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo bigenze bite drone za FARDC zikoze ibara hariya mu Minembwe. Turi buze kureba impunzi z'abanyekongo mu gihugu cy'u Burundi, tuvumbuye amakuru yuko hari abarimo kwicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bigenze bite byose turaza kubigarukaho, turi buze kureba n'andi makuru yose arimo agenda avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Ntujye kure rero, iyi ngiyi ni Newslab TV, tukuzaniye amakuru agezweho ubu ngubu. Reka rero tukubwire ngo niba utarakora subscribe waracikanwe, ariko haracyari kare, kandaho hanyuma tujye dukomeza kwibanira mu makuru tuba twaguteguriye kandi dukora mu nguni zose amakuru asesenguye. Reka tugaruke rero, mu gihe hatarashira iminsi abaturage ba Masisi barimo kurira bataranihanagura amarira kubera drone za FARDC zagize gutya zigakora hasi, zigakora ibara, zikica abaturage benshi hariya muri Masisi. Ejo bundi nibwo abitabye Imana basezeweho muri Stade de l'Unité hariya Igoma bajya gushyingurwa mu bambiro. Ubu noneho izo drone za FARDC zongeye kwibasira ibice bya Minembwe si ubwa mbere izi drone zihibasiye ndetse zigasiga amarira arimo atemba ku matama y'abaturage. N'ubu rero izi drone zirongeye zikoze ibara hariya mu Minembwe, nk'uko tubikesha umuvugizi wa M23 yitwa Lawrence Kanyuka. Kuri uyu wa mbere drone za leta ya Kinshasa zongeye kurasa ibisasu biremereye cyane, zirasa zititaye ngo ahangaha haratuwe cyangwa ntihatuwe, zirasa mu baturage ndetse ngo zisiga agahinda n'amarira ku baturage bahariya mu Minembwe, cyane cyane abatuye ahitwa Mukoko ndetse no mu bice bihegereye. Ibyo bitero rero byatewe ku baturage uyu munsi nyine kuwa mbere, nk'uko twarimo tubibabwira ko kuri uyu wa mbere ku itariki 12 Mutarama 2026 drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye kandi bitarobanura aho byaguye mu gace ka Minembwe, cyane cyane imukoko ndetse no mu nkengero zaho. Ati ibyo bitero byibasiwe ahatuwe n'abantu benshi, bituma abagore n'abana bahasiga ubuzima, abandi benshi barahunga kandi bari basanzwe babayeho nabi cyane. Arakomeza ati umutwe wa M23 wamaganye bikomeye ibi bitero byagize ingaruka nyinshi kandi byakoranywe ubugome, bikaba byibasiye abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ukaba wanasabye amahanga n'abanyekongo kwitondera ko leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uyu mutwe ukavuga ko ibi bitero ari intambwe mbi ishobora kongera intambara cyangwa ishobora gutuma intambara yongera kurota, kandi ko bigaragaza gusuzugura amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu bihe by'intambara. Uyu mutwe rero ukaba utangaje ibi ngibi bikaba atari ubwa mbere hariya mu Minembwe harashwe ibitero cyangwa se hagabwe ibitero bya drone ndetse n'indege, bikaba byaragiye rero byibasira abaturage mu bihe bitandukanye. Reka rero tuve aho ngaho tujye no mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ejo nibwo umutwe wa M23 mu byo wasabye ko mbere yo kwitabira ibiganiro bya Kinshasa Uburundi bugomba kubanza gufungura umupaka wa Gatumba, hanyuma impunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zigataha zigasubira mu gihugu cyazo, zikava mu buzima bubi zirimo mu Burundi. Abantu bakibaza ngo bimeze bite. Ubu noneho amakuru tumenye nuko inzego z'umutekano zo mu Burundi zirimo kwica izi mpunzi. Zirabahora iki? Byose tugiye kubigarukaho, aho leta y'u Burundi byamaze gutangazwa yuko irimo kubuza ku bushake ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo gutaha, mu gihe umutekano mu bice baturutsemo biyobowe n'ihuriro rya M23 muri teritwari ya Uvira wamaze kugaruka, ukaba ari nta makemwa. Impunzi z'abanyekongo rero zirenga ibihumbi 101 zuzuye mu nkambi z'agateganyo mu bice birimo Muyinga, Cibitoke, Rumongi, Gatumba ndetse na Bubanza. Nta byo kurya bafite bihagije, ubuvuzi cyangwa ibindi byangombwa nkenerwa izi mpunzi ntabwo zibifite, kikaba ari n'ikibazo gihangayikishije cyane izi mpunzi. Hari umuhuzabikorwa w'umuryango Médecins Sans Frontières mu nkambi ya Ndava mu Cibitoke yitwa Zakari Moru, akaba atangaza ko ubuzima bw'izi mpunzi z'abanyekongo bwazambye cyane mu buryo buteye ubwoba. Ati inkambi iruzuye, imiryango iri guhatirwa kubana mu mahema
ihema rimwe ugasanga barimo baravuga ngo ribemo imiryango itatu, ati hasi ni ibyondo kandi abantu bari gusaranganya icupa rya litiro ebyiri z'amazi, ibyo kurya ni nk'aho bidahari. Urumva ko ubuzima ni bubi cyane bw'abanyekongo bari hariya. Hanyuma ku itariki 5 rero z'uku kwezi, umuryango uharanira amahoro n'umubano w'abantu watangaje ko impunzi 105 z'abanyekongo zapfiriye mu nkambi z'agateganyo mu Burundi mu byumweru 2 bishize. Amakuru rero yasobanuye nuko impfu nyinshi z'impunzi ngo zatewe no kubura ahantu heza ho kurara, kubura ubuvuzi n'imirire, ariko ngo ko hari n'impfu zatewe n'abarundi bafite intwaro gakondo zirimo imyambi bica aba baturage. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Burundi iravuga kuri ubu bugizi bwa nabi cyangwa ngo itangire iperereza ryatuma abishize impunzi bakurikiranwa n'ubutabera. Bikaba bivugwa ko inzego z'umutekano z'u Burundi zakubise impunzi z'abanyekongo zigera kuri 20 zirazica, barapfa. Aba baziraga ko ngo banze kwimurirwa mu nkambi ya Ruyigi bavuye mu nkambi y'agateganyo hafi y'umupaka. Leta y'u Burundi rero iri kugumisha ku bushake impunzi z'abanyekongo muri ubu buzima bugoye, igamije gushyigikira leta ya RDC ivuga ko ibice bigenzurwa na 23 bidatekanye kandi ko abarwanyi b'iri huriro aribo bateje ubuhunzi. Hari imvugo ko mu gihe hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko abasivili basubiye mu bice bigenzurwa na 23 batekanye kandi babayeho mu buzima busanzwe, ngo ibi ngibi byatuma leta ya Kongo ibura ibimenyetso bigaragaza yuko 23 yateje akaga. Gusa ku rundi ruhande ababashije gusubira mu bice byabo bigenzurwa n'uyu mutwe wa 23 babayeho mu buzima bwiza, baratekanye, barahinga, barorora, baracuruza, nta kibazo bafite. Leta rero y'u Burundi kavuga ko kurinda ngo izi mpunzi zari zugarijwe n'umutekano muke, nyamara uko kuzirinda niho noneho byabaye bibi, aho barimo gupfira mu nkambi kandi bagapfira mu butaka bw'u Burundi. Hariho abishwe na kolera, hariho abishwe n'izindi ndwara, ndetse hariho n'abangaba barimo kugenda bicwa n'inzego z'umutekano cyangwa se n'abandi barundi bitwaje intwaro bakarimo bagenda bica izi mpunzi. Bikaba rero ibingibi birimo kuba hari n'impungenge z'uko izi mfu zakomeza kwiyongera mu gihe impunzi zitafungurirwa umupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Vugizo kugira ngo zitahe mu gihugu cyazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari impunzi Kongo yafashe icyemezo cyuko nizikomeza kubaho gutya, izi mpunzi nyine z'abanyekongo zo zagize gutya zifatira icyemezo. Bamwe barimo baratahuka banyuze mu mugezi wa Rusizi, hakaba ari ibyago by'uko uyu mugezi ushobora no kubatembana bakaba banapfa, ariko hakaba n'abandi bambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba banatanga ruswa kugira ngo inzego z'umutekano zibemerere bambuke basubire mu gihugu cyabo. Hakaba hari imirimbanyire z'uburenganzira bwa muntu zivuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zishaka gutaha, ariko ko leta y'u Burundi idashaka kuzifungurira inzira ngo zitahe. Ati bagenzi bacu bagaragaje ko bashaka gutaha mu rugo ku bushake, ariko bari kubuzwa kuva mu nkambi hirengagijwe amahame shingiro y'ubutabazi n'itegeko rirengera impunzi. Ati turasaba leta y'u Burundi gufungurira inzira impunzi z'abanyekongo zishaka gutaha ku bushake kandi mu mutekano. Bagenzi bacu si imfungwa z'intambara, si abanyabyaha kandi ntibakatiwe urugo gupfa ngo bagumishwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragara ko ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo atari cy'ubutabazi nk'uko leta y'u Burundi ibigaragaza, ahubwo ni ikibazo cya politike kandi gishobora kwirindwa. Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi bakaba bari gukina umukino, ariko bakawukinira ku buzima bw'abanyekongo bakoresheje politike iyo ngiyo nyine itumvikana yo kugwatira impunzi ngo kugira ngo garagaze yuko uwo muhanganye yateje akaga mu bice runaka. Ibi rero bikaba bigize ibyaha byibasira inyoko muntu. Iki nacyo kikaba ari ikindi kimenyetso 23 yakusanya mu gihe runaka byazaba ngombwa kikazifashishwa, kuko kugeza uyu munsi hari bimenyetso bitandukanye byagiye bikusanywa nk'izi bombardoma zirimo kuba mu Minembwe, zirimo kugenda ziba za Masisi n'ahandi, kandi abaturage barapfa. Hapfuye abagore, hakaba hapfuye abagabo, hagapfa abana, hagapfa bose. Ibyo ngibyo byose n'ibimenyetso bigize ibyaha by'intambara, ibyaha by'ubwicanyi n'ibindi bishobora kuzabazwa
leta ya Kongo cyangwa se n'iy'u Burundi. Tukiri muri icyo gihugu cy'u Burundi rero abasirikare bakomeje gutoroka, ikibazo cyabaye ingorabahizi. Turaje twifashishe ubutumwa bw'umuryango witwa Focode uharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango wanditse ngo igisirikare cy'u Burundi kirimo kirareba uburyo cyakemura ikibazo cy'abasirikare ngo bamaze iminsi batoroka. Bati imibare ihari iteye ubwoba. Abasirikare barenga 500 baratorotse aho batahukiye bavuye mu ntambara muri Kongo muri uko kwezi kwa 12. Ati benshi bagera kuri 500 barenga muri 500 bahise batoroka bakiva mu gihugu cya Kongo. Umwe rero ngo mu basirikare b'u Burundi yabwiye uyu muryango Focode ati ibyabaye birenze ubwenge. Ati aho abasirikare batashye baragiye barundirwa ahantu hitwa Mudubugu, benshi ngo bahise batoroka. Ngo hari benshi bahise bajya iwabo bajya gusuhuzanya bagumayo ntibagaruka. None ngo abafite pasiporo bo bamaze kugenda bamaze kwambuka bajya mu bindi bihugu. Bamwe ngo bari mu bihugu byo mu karere, abandi ngo bagiye Dubai. Abasoda ngo batigeze bagaruka hariya Mudubugu bari bashyizwe n'abasoda barenga 500. Ntabwo bigeze bajya basubira kuri potinga nyuma ko bavuye muri Kongo. Abahungu bagiye gusuhuza imiryango yabo bigumirayo, abafite passport bahita bambuka. Abagiye mu bihugu byo mu karere bitandukanye, Uganda, u Rwanda, Tanzania cyangwa se n'ahandi hose mu karere. Ariko n'abandi bahise bigira Dubai bajya kwishakira imirimo n'icyo bakora. Igisirikare rero cy'u Burundi bakomeje kugitoroka cyane. Bati rero ingingo zafashwe cyangwa se amabwiriza yashyizweho cyangwa uburyo bwo gukemura iki kibazo. Ati hashyizwe abasirikare bambaye uniform zisanzwe ku mipaka y'u Burundi, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura no kuri Pafe uru n'urwego ngo rwajyaga rutanga ibyangombwa kuri aba basirikare hanyuma ngo bakagenda. Bati abo bose bakomeza bacunga ngo barebe ko hari abasirikare bamenya. Ngo abakuru rero imitumba mu gihugu ngo bahawe abasoda, ngo nukuvuga ngo abakuru yenda b'inzego z'ibanze bahawe amazina y'abasirikare batorotse bava mu ntuza baturuka aho ngaho nyine bayobora. Ati kugira ngo babonye bahite bamutanga. Ati hakomeje kugenda hashakwa uburyo bwo gufata abakozi ba Pafe batanga pasiporo ku basirikare babanje guhindura amazina. Umusirikare yagenda agafata andi mazina, yamara gufata andi mazina bakamuha pasiporo y'ayo mazina yandi nyine adahuye nayo yari asanzwe yitwa, hanyuma agahita agenda. Ati rero harimo guhigwa uburyo hafatwa aba bakozi ba Pafe batanga izo pasiporo. Ariko ngo abayobora Pafe kugeza ubu ntakorwaho, kandi nibo bagiye imbere mu kugira ngo mu gutanga izo pasiporo kubera ko baryamo ruswa nyinshi cyane. Ng'abasirikare amafaranga ashobora kugera kuri 2.5 miliyoni kuri pasiporo imwe gusa kugira ngo babashe guhabwa pasiporo ihinduye izina, hanyuma bambuke bajye kwishakira ubuzima ahandi, bahunge yuko bashobora kuzongera gusubizwa mu ntambara hariya mu gihugu cya Kongo. Atariko ibyo byose nibuza ko abasirikare bakomeza kugenda ku bwinshi, tukafatwa ingamba zo kubafata, niko abasirikare nabo biga ubundi bwenge bwo gutoroka. Bamwe mu bakuru b'imitumba niba ari imidugudu cyangwa niba ari iki, nibo ngo bababurira bakabwira abo basirikare yuko barimo gushakishwa ku mipaka. Ngo naho ngo abasirikare ngo bakoresha ubwenge bwabo ngo barangiza bakambuka. Ngo intambara ya Kongo irimo irasenya igisirikare cy'u Burundi ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu bikomeje kugenda bivugwa ni byinshi ku ntambara yo mu gihugu cya Kongo, aho ngo cyane ngo byatangiye kuza mu kwezi kwa 12 ubwo 2023 yagiraga gutya ikambura igisirikare cy'u Burundi uturere twose two mu kibaya cya Rusizi mu misozi miremire ya Minembwe. Ati ibirindiro byose byawuzemo abasirikare b'u Burundi ubu bifitwe na 23, uduce twose duhana imbibi n'u Burundi mu kibaya cya Rusizi twose turagenzurwa na 23. Bati intambara hikitanye abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Mu biro bikuru by'igisirikare bemeza ko abasirikare barenga 1000 batigeze basubira mu gihugu cy'u Burundi bishwe. Hari abenshi ngo basize ubuzima cyane mu gihe cy'icyumweru gusa. Ngo hari amagana y'abafashwe impiri, hari abandi ngo bishoboka ko babuze iyo baca ngo bataye mu Burundi, bishoboka ngo yuko bakihishahisha
cyangwa bagikerakera hariya mu gihugu cya Kongo babuze uburyo bataha iwabo. Ngo kandi ngo hari abasirikare benshi bavuga ko batasubira mu gihugu cya Kongo ngaho kugira ngo basubireyo bahitamo gufungwa. Bavuga ko ngo ibyo baboneye muri iyo ntambara ngo ni akamaramaza, ni ibintu bibi cyane. Ariko ngo ikibabaza cyane ngo abasirikare ngo ni uburyo bajyanywe mu ntambara batiteguye, kuko ngo basangaga badafite intwaro ngo ziri ku rwego rwabo bahanganye. Ikindi bose bagarukaho ngo ni uko batumva n'icyo barimo kurwanira, ngo ntibabona icyo barimo gupfira icyo ari cyo. Ngo banababazwa n'uburyo ngo bahindutse igicuruzwa cy'abakuru b'ibihugu. Ni ukuvuga ngo uburyo abasirikare b'u Burundi bahindutse igicuruzwa cya Ndayishimiye n'igicuruzwa cya Perezida Tshisekedi wa leta ya Kongo. Bavuga ngo uburyo ababayobora ngo bakiriye muri iyo ntambara umusirikare mutoya akaba ariwe wagiye ahagorerwa kubera ko nta kintu akurayo. Umwe mu basirikare wahaye amakuru Fokoda akavuga ati ibiherutse kuba muri Kongo byinshi igisirikare cyacu, ubu bisa no kubaha no kubaka gushya igisirikare kigahabwa morale. Ati erega iyo ubonye abasirikare bahora muri RDC ugira ngo ni abaroberi. Ati iyo ubonye abasirikare bari muri Kongo atugira ngo ni inyeshyamba. Ati imyenda yabacikiyeho, inkweto zirimo ibiremo. Ati morale yo ku rugamba yararangiye, abasirikare benshi bashaka guhunga. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ngo washoye Burundi muri iyi ntambara yagakwiye kubibazwa agasobanura icyo yari arimo gukora. Ngayo rero amagorwa y'abasirikare b'u Burundi bahuriye nayo hariya mu gihugu cya Kongo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bikuraho yuko amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko hagati y'itariki 29 z'ukwa 12 n'itariki 4 z'ukwezi kwa mbere iki gihugu cyohereje bundi bushya abasirikare bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga ko abo basirikare boherejwe gufasha ku rugamba ihuriro ry'ingabo za leta zirwana na 23 no gukaza umutekano mu duce dufatwa nk'utw'ingenzi turimo Bibokoboko, Poezero ndetse na Mirimba muri teritwari ya Fizi, ndetse n'ibice by'intara ya Tanganyika, by'umwihariko umujyi wa Karemi usanzwe ari umurwa mukuru w'iriya ntara. Social media Burundi ivuga ko igikorwa cyo kongera kohereza ingabo z'u Burundi muri Kongo Kinshasa cyabereye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi biherereye mu yahoze ari intara ya Rumonge ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Iki gitangazamakuru kikavuga ko amakuru gikesha inzego za gisirikare na polisi avuga ko imodoka za gisirikare zibarirwa mu 10 n'izindi zitwara ibikoresho bya gisirikare zari zifite abasirikare b'abarundi zatangiye kugenda kuva ku wa gatatu ku itariki 31 z'ukwa 12 kugeza ku itariki 4 z'ukwa mbere. Izo ngendo ngo zakorwaga cyane nijoro no mu masaha y'urukerera kugira ngo zitamenyekana. Umwe mu basirikare b'u Burundi utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko iki gikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri Kongo cyabanjirijwe n'ikiciro cyo gusubiza muri kiriya gihugu abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari barahungiye mu Burundi ubwo 23 yafataga umujyi wa Uvira. Abangaba bose ngo barafashwe barongera basubizwa muri Kongo. Mu cyumweru cyari cyabanje nabwo amato y'ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi yari yatwaye inshuro ebyiri abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo berekezwa mu mujyi wa Karemi. Uburundi rero bukaba bumaze gufata icyemezo cyo gusubiza ingabo zabwo muri Kongo nyuma y'uko mu Kuboza 2025 igice kinini cy'ingabo zabwo cyari cyakuwe muri RDC ubwo cyatsindirwaga na 23. Umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Kuriyo aheruka kubwira abanyamakuru ko gucyura ziriya ngabo byari byabaye mu gisa nko gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare cyangwa bwa gipolisi mbere yo gushimangira ko Uburundi bukomeje kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare kandi Uburundi bukomeje umugambi wabwo wo kutavariya muri Kongo. Ati muri Kongo ni nk'iwacu tujyayo igihe dushakiye nta kibazo dufite. Usibye abasirikare banyujijwe ku cyambu cya Rumonge, amakuru avuga ko abandi basirikare b'u Burundi bahurijwe muri stade ya Zigiro nayo iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi, hanyuma binjizwa mu mato ya gisirikare barapakirwa. Aya mato yihuta y'ingabo z'amazi z'u Burundi nayo ngo yakoreshejwe mu gushyigikira uburyo bwo gutwara abasirikare mu mazi. Bivugwa ko ubu intego nyamukuru Burundi bufite ari ukongera imbaraga batayo ebyiri z'ingabo zabwo zari zarasigaye
muri Kongo mu gihe gitutu cya gisirikare cya 2023 cyari gikomeje kwiyongera ngo barimo barashaka kuramforosa nyine abari bariyo. Amakuru kandi akavuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukumira ko Karemi yafatwa, dore ko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye mu ntara ya Kivu na mu ntara ya Tanganyika. Kuri ubu rero hari impungenge z'uko umujyi wa Karemi ushobora gufatwa nyuma y'uko Uvira nayo u Burundi bwari bwarashyizemo imbaraga zose ifashwe mu kwezi gushize. Niyo mpamvu harimo gukorwa izo ramforo zitandukanye. Reka tubashimire rero, turasubira mu kanya.